Ali shamushkakapaychi mashikuna yupaychanchi ñukanchiwan cada puncha karachishi paktakanajushkamanta kunan kaypi kanajupanchi kay ñukanchi programa Tulpawan. Bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos aquí con otro programa de la Tulpa. Hoy vamos a estar hablando sobre guardias comunitarias y para eso está aquí nuestro invitado. Vamos a conversar sobre esto con nuestro compañero Joaquín Gualapuro. Ya regresamos para seguir conversando. Shinami ñakaypi rimarishpa katingapa kanajupanchi ali shamushkakapa imashi Joaquín Gualapuro ñukanchi kay Tulpa programa shamushpa kashkamanta shunkumanta yupaychanchi. Bienvenido compañero Joaquín Gualapuro, muchas gracias por estar aquí con nosotros en otro programa más de Tulpa. Hoy vamos a estar conversando con usted sobre guardia comunitaria. Muy buenas tardes, compañerita, y también muchos saludos para todos quienes hacen medios de comunicación, canal APAC TV. Agradeciendo pues infinitamente por esta invitación que se me han hecho. De igual manera, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a empezar a conversar sobre guardia comunitaria. ¿Cómo se maneja dentro de las comunidades la guardia comunitaria? Cuéntenos un poco sobre eso. Bueno, para hablar sobre ese tema, pues como introducción, pues desde el principio de la creación vemos que ha habido guardianes de la vida, guardianes del bien y guardianes que siempre estaban protegiendo al ser humano, ¿no? Y igual vemos que en todas las culturas y civilizaciones tenemos guardias o guardianes, tanto espirituales, tanto en la vida física, en la vida material. Entonces de eso. Y hablando de guardias comunitarias, en verdad es un tema muy interesante que tal vez no lo estamos valorando, porque muchas veces en nuestras comunidades indígenas donde habitamos en un territorio indígena es muy necesario que hayan guardias comunitarias. Hasta aquí pues nosotros como experiencia vivida pues cuando hay problemas, épocas o tiempos en donde hemos formado guardias comunitarias por turnos con los dirigentes de las comunidades, pero en la actualidad nuestros dirigentes comunitarios de todas las comunidades indígenas siempre han sido los que están vigilando, los que están cuidando, los que están dando seguridad a la gente, el territorio, a las familias. Ñukanchi shimipika ñakutin nipanchiman nachu llakta kamakuna nachu shina nishpa riksipanchi ñukanchi llaktakunapika kikinpa llaktapika shina llatachu nipankichi. Ari ñukanchi llakta kamayukkuna nachu ñukanchi llakta kamayu, llakta pushaqkuna, ñukanchipak hatun apukkuna, ñukanchi llaktakunata pushaq mashikunami, paykukunami kay imashina ñukanchi llaktakunapi ama imapas llakikuna tiyachun, imapas wagli tianakunataka maymanta harkashpa paykuna kawsankapashka y kawsapanchik kunankama ñukanchik runa llaktakunapika chayka ninan ministerishka kapan. Eso es, estábamos hablando en nuestro idioma sobre cómo se denomina guardias comunitarias. Aquí el compañero nos decía que serían Llactacamayucuna o Llactacamakuna, que serían los guardianes de las comunidades. Entonces eso hemos estado conversando en breves. Ahora vamos a conversar sobre nuestra guardia comunitaria, cómo es la historia, cómo nace esta figura. Esto, ustedes como saben, estos son conocimientos ancestrales que se han manejado desde tiempos antes de la colonia. Entonces, en ese sentido, pues vamos a seguir conversando con Taita Joaquín. Sería bueno que nos mencione cómo nace esto en su comunidad, la historia de ser guardias comunitarias en su comunidad. Para mí, pues yo, una propia experiencia de mi abuelito, ¿no? Mi abuelito Joaquín Gualapuro fue el primero en nuestra zona de Azama, cuando desde el año 1941 era una comunidad legalmente constituida por el MAGAP. Entonces mi abuelito fue quien empezó haciendo guardia
en toda la zona de Azama, cuando había en ese tiempo los señores mestizos que hacían daño a las propiedades, a los bienes, ultrajaba a nuestros ancestros. Entonces mi abuelito es el que siempre estuvo a la defensiva, siempre estaba defendiendo a mis vecinos, a toda la gente que existía en ese tiempo. Y fue el primer indígena que llegó hasta el Congreso Nacional a hacer denuncias sobre lo que en la comunidad, los compañeros mestizos que robaban, que ponían animales en las chagras, que se llevaban los bienes. O sea, él denunció en Quito. Entonces, por eso, hasta las autoridades de Otavalo tuvieron que poner en orden en ese entonces. Desde ahí, bueno, pues yo doy gracias a nuestro gran Pachacama, que nos ha dado ese amor, esa sangre que viene también por mi papi. También fue el primer presidente indígena, porque desde el año 41 hasta 73 era un señor mestizo que gobernaba en Azama. Él hacía a su gusto, ¿no? Pero en cambio, cuando la Federación Indígena Campesina de Imbabura en ese entonces, y cuando el movimiento indígena estaba emergiendo, pues nació la FICE aquí en Imbabura. La FICE constituyó esa primera comunidad. Entonces ahí mi papi recibió este bastón en ese tiempo. Entonces, en el año 79 y 80 yo fui presidente de la comunidad La Libertad de Azama. Entonces mi papi me dijo... Kikin gamashta watata charirkangi ña kikin presidente tukuju Pachaconapika. Ñukaka chepika 1957 mandaka 79 kama 80 kama ganacho 30 y Quinza chunga shinakunata charipashkangi shinak. chunga yalutakunata. Ña alipacha. Kallari ña mushu. Kikinba hatun taytaka ñakutin mashna watata charishpa shikay llakikunapi kamanahushpa shamuhurka. Paykuka chusku chunga watakunata charishpa. Ña. Chusku chunga watakuna charishpa, picha chunga watakuna charishpa, payka shina chay makanahikunapi yalijupashka hastaka gentekunata tandachishka, gentekunapash paytalla sakishpa kallpankashka manchashpa, porque mishukunaka shamushpa machitiashka, ñuka abuelitoka maquiukunapish chugrishka, dedokunash kayma chayma washakunash yanga señalkuna juntashka, shinaku kayan, shinata rikuchinkarinka abuelito. Llakta ukupillata kikinba llakta ukupi shinama llakikuna tiashkakan. Kikinba hatutaytapa pachakunapi kashinashata nachu tiashkakapan kay 10 mota nachu hapingapa yaykun kashkanin llaktakunaman nachu kay curakunawan rimarishpa kay municipio ukumanda alcalde mishukunawan rimarishpa llaktakunaman yaykun kashkanin ñukanchik tarpushka ukunata kichungapa chashnakuna kikinba llaktapi tiashka chukapashka. Ari chaykuna tiashkami ñuka uchilla ukashpa rikushkata yarini. Shuk mamago 10 mota apanga shamunishka kachi ashtawan raku ashtawan ali fukushka murukunata apankarin chukllukunata ali sumak wachukunata apankarin nachu. Shinapash kay ña runa dirigente tukushpaka ña tukuy chaykunataka ña anchuchishka kanchik. Imashamanta chaytaka ña chingachiw shaparkankichik. Kallaripika ña kay runa makiman kay cabildo Azamapi runa makiman cabildo ña yalishpa chaykunataka chingachishpa kallaripashkanchik. Ña. Shuk llaktakunapi kashna llakikuna tiyawpika imashna makanahuykuna tiyashkakunataka nachu uyapashkanki? Tukuy llaktakunallapita kay llakikuna tiyashkata uyapanchik. Shinallatak ñukanchik runakukuna ña paykuna pushakuna shayarishpa paykuna ña tukuy kay llakikunata rikushpaka maymanta paykuna shinchi shayarishpa ña chaypika kallarikunapika ñukanchik kallari pushakuna kay fiesta tanaymanta pushakuna kaykunataka nanda ñawpaman churashkata rikupanchik. Shinami kaypi rimarishpa kanajunchik mashi Joaquín kaypi ñukanchiman villachishpa kajun nachu imasha ñawpa pachakunapi ñukanchita mishukuna sarushpa shinashata kay religión ukumanda kay poder ukumanda sarushpa ñukanchita charishkakunata villachin chay washapi ñukanchika ñakutimashami kanajushkanchik runa llaktakunapi ñukanchita ñawpama apak apukuna imashnami makanajushpa shamushka chaykunatami kaypi rimarishpa kanajunchik. Shina kashpaka tayta Joaquín shinashata ashakuta kikin imasha makanajushkata kunanka villachishpa karaway. Kallaripika ñukapaka ña pushay kallarishkani waranga iskupatsa pusak chunga watakunamanta ña ñukapa ña wata sawarishkago Quito llaktapi kawsankarini wambra kashpa ña
1980 manta kayman ñuka llaqtapi kawsay kasharishkani, chay pachamanta pacha kunankaman llaqtakunata asha ñawpaman churashpa shamupashkani, chay kallari watakunapika shuwakunapas shamunkashka, shuwakunapas llakichinkashka shuk llaqtakunamanta o ñukanchik llaqtakunamantallata tukuy chaykunatapash ñukanchika manara ñukanchik runakunapak derechoka constitucionpi manara tiyakpillata hatun policía nishkakunawanka finalajikuna charishkanchik ñukanchik llaqtakunaman shamushpa ña shuwakunata hapishkata uyashpaka paykunaka chay shuwashka wagrakunanpi chay shuwakunanpi apan apayman shamunkarka chaykunapika ñukanchik tandanakushpa chaypika ñuka ñawpaman shayarishpa tukuy ayllukunata tandanakushpaka nasakinkashkanchik kaypika ñukanchik llaqta ukullapita imatapash rurankapanispa ñukanchik mana kaymanta apanishu nishpa shayarishkanchik shinashpa ñukanchika ña chay wambrakunata pipas hapishpa armachishkanchik shinashpa astishpa paykunataka ña kacharishpa sakinkashkanchik wasiman richun kutinka ama shinankichu nishpa kutinpa shamupika makitami kuchushun nishpa shinakutata ninkashkanchik kuti shuk kimsa ñequipimanka ñukanchik llaqtamantaka wañuchishpa sakishun ninkashkanchik pero na chayta na chayman na chayashkanchik nunca na chaywita charishkanchikchu chayka shuwakunata nachu ashtawanka imatata guardia comunitaria o llaqta kamakunaka kamashpa shamapashkankichik ñukanchik llaqta kamayukkuna o ñukanchik pushakunaka ñukanchikpa derechokunata nachu ñukanchikpa kawsay ñukanchikpa yachay ñukanchikpa tukuy munaykunata ñukanchik siempre ministeriokunatapash maskashpa shamushkanchik llakikuna ama tiyachun amaymanta mayjan ñukanchikta llakichinakkunataka shinchi shayarishpami tandanakushpa ushapashkanchik y chay hawa ñukanchik asamaka puntaka shuklla hatun llaqta kashka hipaman rakirishpa katirka uchi llaqtakunapi shina uchi llaqtakuna rakirishkunaka kutin Unión de Comunidades Indígenas Pluriculturales de Asama nishka hatun tanajita charipanchik kunaka ña kutin shinallata ñukanchik yachaykuna nachu ashtaka yachaykunata ñukanchik llaqtakunapika charishpa kanajupanchik ñukanchikpa shimi, ñukanchikpa hambi, ñukanchikpa yachay chaykunataka imashnamanta kay llaqta kamayukunaka kamashpa shamupan chaykunataka maymanta ñukanchik yachashkakunataka shukkunaman uyachishpa shukkunaman villachishpa tandanakuykunapi maymanta chaykunataka villachishpa shamushkanchik ñukanchikpa yachaykunaka ñukanchik shimiku kallaripka ñukanchik shimitaka ninantami kushikushpa ñukanchik wakaychina kanchik yachakuna kanchik parlana kanchik rimana kanchik ninchik y shinallata ñukanchikpa yachaykunatapash ninanta ñukanchika mana yankata kacharnashkanchik ñukanchik wakaychina charna kanchik ñukanchik hampikunata ñukanchik chaykunapish o sea como guardianes de la salud, guardianes de conocimientos ancestrales nachu shinakunataka maymanta ñukanchik kuna punllakamanchata ninanta alikachishpa y kunanpi karin constitucionpipas chaykuna tiyakupika nanta kushikunchik shinallata ñukanchikpaka nachu chay hatun kay pacha kay mundo enteropi nachu leykunapipas tiyanakupak nachu chay Declaración de Naciones Unidas pipa shinallata convenio 169 ñukanchik runakunapak derechoka sumakta uyarin chaykunataka chayna uyashpallata ñukaqa ña constitución nara tiyakpipas chaykunataka defendishpa shamuripashka shinaka ñukanchika kamashpa shamunchik nachu como runa llaqtakunash ninaka manara constitución tiyak pachakunamanta pacha nachu manara constitución tiyak pachamanta pacha shamupashkani tukuy chaykunataka ña ninanta defendishpa shamupashkani ñukanchik constitución chayra año 1998 tiyariparkanchik ñuka año 1980 manta ña mishukunawan makanakuypi mishukuna ñukanchik runakuna llakichikpika ñukanchik tandanakushpa shayarishkanchik policiakunawanpish kay Otavalokunakaman shamushpa preso paykuna apashpa shamushka kagpipash ñukanchik tandanakush shamushpa kacharinkaman shuyashpa chaymanta apashpa rinkashkanchik chay preso hapitukushkakunataka chayta ashakuta rimarishpali kapanchiman imashnamanta chayka karka ashakuta villachiwajurkanki nachu mishukuna llaqtaman yaykumushpa shuk llaqta kamayuk mashita bichkankapa apamushka hawa ashakuta parlashpali kapanchiman rimarishpali kapanchiman 1987 primer proyecto de agua de consumo humano te ruanajuparkanchik minkaykunata ruanajuparkanchik shinapimi shuk chishi sábado chishika shuk vecino mashikutaka umata ushashka fakishkarka shuk mishukuna shuk chaypi shuk familia nishkakuna tiyarka chaykunaka shuk machirrikta hapishpa umata utukushkarka chaymanta ñukanchika tukuylla llaqta chayka nachu tukuylla tandanakushpa hasta chay tiempokunaka kaparishpalla
kaparishpa tan rirkanchi, shinaspa chay mishpa wasimaykurkanchi, chaypika tukullata ña mishukunaka chay rato lluqshpa rirka, nunca más ña antigramurka. Chayka chay tutallata ña 4 de la mañana taka shuk comunidad presidente mashikutaka ña presa apamushkarka policíakuna. Imanishpa tapamushka kashkan. Chika kankuna kaypi shunapaykushankichik, kay wasita rupachinapaykushankichik, kankuna kaypi wañuchinapaykushankichik, mana ashinachu karka. Ñukanchik imashpata ñukanchik mashita chashna rurarkanki, chay dañota rurarkanki nishpa ningapi rirkanchik. Pero illarkani illashpa, pero nunca más ñana rikurin punllakama. Chayka pakari punlla kuti mingaypi kaparkanchik, chay mingayma tukulla riqsisqa gentika, tukulla chay llaqta entero gentemi shamurkanchik. Pico, machete, pala, shina aparishkakunaqa shina shamurkanchik policiaman. Chaypi kaparingapi kacharingakama. Shina chaypika mashikutaka ña kacharikpi rirkanchik. Shinami shinaka ñukanchik llaqta ukukunapika mana shuk llaki apawpipash paytalla sakinata na yachanchik nachu, tukuylla ima llaki kawpipash pakta shinchi shayarishpa makanajuna kawpipash makanajushpa shamushkanchik, chaypash kan como guardia comunitaria o llaqtata kamayukkuna kaykunataka ñawpama apashpa shamushka kan nachu. Shinapachami kapan chaypika tukuylla kunanpika chaymantallata ñukanchik pushaqkuna maymanta imata kasush imatiak pipash villanchik nispash tukuy ayllukunallata ña villan pipash shuk llaqtamanta wakinmika shuk asha sospechoso ima shina kakpika ña villachun nispa ninchik. Chayka ñapash puntakunaka kaparishpa hipaman achuruwan, hipa punllakunaka pitukunawan kunamika ña internet, o sea chay celularwan kayashpa ñapash shinasta chay alto parlantekunawan ña aykata pullata ranchik. Shinakumi kunankama defenderishpa ñukanchik llaqtakunapi kawsapanchik mashiko. Alipacha mashiko shina hatun villachikunata ñukanchima kaypi tayta Joaquín riksichishpa kajun y shinallata ashakuta rimarishpa alikapanchiman kaykupi kikin apamupashkanki bastonkukunata. Entonces ima significadota kan ñukanchik llaqtakunapika kay bastonkunaka ima yachaytata rikuchipan. Kaykuka nachu kayka shuk ushayta charin nachu ñukanchik ayllukunata shinchi shayarishpa ñukanchik kamachinkapa nachu, o sea imashanishpaka gobernayushanapa nishpa. Ñawpa nika papastaman kaykuta kupashka kan año 1973pi. Chaykutami año 1980pi ñukama entregawarka kunanga ñuka makipi kapan. Kuti kaykuta kay bastonkutaka kay coordinadora andina de los derechos humanos ñukaman kushaniparka, pero ñuka nirkani ñuka papitumi punda líder kapashka payman kupay nishpa payman kuchun mantaparkani chaymanta kaykupash kaypi kapan ñuka papito tamañashpa pamparkani ima hora ña ñuka papito ña chingarikpi kayka ñuka makimi alimapanka. Ña yalichimun nachu kay bastonkukunata kushpa nachu. Símbolo de fuerza, símbolo de gobernanza, símbolo de que uno tiene con fuerza hay que gobernar, pero igual como esta vara tiene, o sea, imashami que vara kasna derecho chasna aliguta gobernación nispa. Ya, shinashata yachaykunatapash yalichi nachu, ñukanchik hatun taytakuna katikunaman kay varaguta kushpa, kay bastonta kushpaka paykunapa yachayta yalichin y paykunapa ali shinashkakunata ña kuti katikunapash shinashata ali shinashpa katichun yuyaywan nachu. Ñawpa ali sumak yachaykunata ña kaytaka ña shinashata kati kuna chashnallata chay yachaykunawanllata mandashpa o gobernashpa katichu. Shinapacha shinami kaypi rimarishpa kanajupanchik mashi Joaquínwan shinaka ñakutin kunanpa shuk ashakuta ñakutin samayma rinajupanchik samashpa ñakutin tikramushpa ashtawan rimarishpa katinajupashun kaypi tayta Joaquínwan ña tikramupanchik mashikuna. Ña mashiko. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra.
Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichua Pipash Tapu Paichilla. Imanaya Mashikuna, ¿cómo están? Bienvenidos a Rimari, un espacio dedicado para ustedes con el objetivo de aprender la lengua quichua, expresiones coloquiales que son muy usadas en las comunidades indígenas. Aprenda a hablar quichua con nosotros en Rimari, todos los días viernes a las 12 del mediodía por APAC TV. Shinami kaypi ñashtawan rimarishpa katigripanchi, kaypi ñukanchiwan paktakajupan tayta Joaquín Walapuro, paymi kapan líder comunitario paypa llaktapi, paymi Asama llaktamanta kapan shina kashpaka ashtawan rimarishpa katigripanchi, kunanka ashakuta rimaripashun pikunata guardia comunitaria o llakta kamayuk tukuyta ushapan. Che llakta kamayuk kunaka kallaripika shu honrado personakuna, ale kawsayta charik personakuna, ejemplar personakuna y joven ya personakuna kanakan. Kutin shinllata rukutaytakuna paykuna yanapanapa dispuesto kanakanchik. Paykuna mayjan jovenkunaka paykuna como fuerza de juventud, vigorta charin de repente imapas shuwakuna rikurikpika sea paykunaqa ñapas hapishpa aysanapa. Porque mayoreskunataqa alashpa rincha paykuna kallpan safarin. Shinakunamantami ñukanchik jovenkunata churankashkanchik, joven tiyukunata manishkanchik paykuna con mucho gusto ayudashkaka, yanapashkaka, shu tiempokunata ñukanchik funcionachishkanchik ñukanchik Asama llaktapika. Ya, imashamanta chay mashi harikashpa warmi kashpa ali kaktaka yachachayanchi llakta kamayu kachunga. Llakta ukupi kawsataka riksinchik tukuyta nachu. Imashina tayta mamakunata obedesikuna kan, shinata naymapas dañokunata ruran, chaykunataka ñukanchik llaktapi rikunchik yachanchik como vecinos, como llaktapura kaymantaka ña familia, o sea, como comunidad ñukanchikpaka sukta llakta tiyanchik, sukta llakta comunidadkuna y su asociación. Chayka ña cada llaktapillata ña cada llakta gobierno comunitario chay autoridadkunaka riksipan. Imashalaya personakunaka ñukanchik ninchik kaykunata chaykunata ministinchik kikinwan akllaychik ninchik. Chayka paykuna akllashpaka chapan paykuna akllankarka nachu chay sarun watakunapi chayta charinkapaschkanchik. Kunanka kutin chay ushaykunaka ñukanchik gobierno comunitariokунapika cabildokunapi nachu presidente y tesorero paykuna ashtawan kaykitaka actuashpa ña tukuy chaykunataka ña derechashpaka. Ya. Y shinashata warmi guardia comunitario tiapashkachu warmi kuytsakuna warmi mamakuna ima. Warmi mamakuna tiashka, wakin warmi mamakuna ashtawan más fuerzata charin. Ashtawan ima decisionkunata harikuna manchanakushu imatata manchanchik warmikuna ashtawan ñawpama chayarishkaka. Ejemplokuna tiyan ashtaka cosakuna. Mashna warmi mamakuna tata kikinpa llaktapika charipashkankichik guardia comunitariakunata. Chapo kashkakan, pero ñukanchikpa shuk mama, ejemplar mama karan, shinji mama, paisi, milli karan, harikunatapas shinji, bueno, más o menos tukuyllamanaka shuk chunga warmikuna tiyarinkami, kutin harikunaka shuk ishkay chunga o ishkay chunga pichishnakunata tiyaparinka tukuy llaktakunamanta. Pero chaypi kutin shukunapish yanapashpa, mana paykunata sakishpa, shukunapish yanapankapuka, ñapas wayka hatarishpa kanka. Shinaka warmikuna, harikuna, tukuy guardias comunitarias tukuy ushapanchik. Ari, ñukanchik territoriopika ña mayjan alita munakkunaka voluntadpas shayarushan o mañakpipas shayarinakanchik, wakinkuna kutin manchan, pero mayjan atrevidakunaka na manchan. Y imashpata ali kapan guardia comunitariakuna tiyay? Ñukanchik llaktakunapi ama llakikuna tiyachun, ama chay imapas shuwaykuna tiyachun, imapas hatun llakikunapas tiyana
chawpi llakikuna uchi llakikuna chaykuna maymanta ministrishka kan shinapashi ñukanchik llaktakunapika seguridadta kunchik ninchik nachu seguridad kunanpika nachu mishu llaktakunapika mana seguridad taymantami kunanpika pankalla maymanta imapish nalikunay comun nali consumokunay ima tiyan o sea tukuy chaykunata defendinkapak nachu tukuy chaykuna ama tiyachun harkankapami chay guardia comunitariokuna ministrishka pacha kapan chaykunataka tukuy llaktakunallapitami chaykunataka viñachishpa chaykunataka llakta pura parlarishpa ima kaykunataka ñawpama churashpa alikapanchima kay pachakunapi rikupanchik hasta ciudadkunapika manchaní llakikuna tiyan inseguridad nishpa inseguridad parlan pero policiakunata mirachishpami gobiernoka o sea chaykunataka tukuchishun ya gobiernokunapash kay ama kay llakikuna inseguridad ama shuyaykuna delincuencia ama tiyachunka trabajota generana kan trabajota generana o sea trabajota hasta gente trabajata charichun ama wakinkunaka mikuna ushaymanta wakinkunaka ministimanta chaytanikuna maykun chaykuna trabajota generana kan chaykunapimi hasta gobierno nacional chishnallata prefecturakuna alcaldiakunami chay ñukanchik llaktakunataka astawan hatarichina hasta ima ministrishkakunata apoyana tukuy chaykunapika ñukanchik pampakuna imashpa tarpushanchik yaku illakpi tarpushanchik si yaku tiyanmanka tukuy laya imashina ñukanchik Asama llaktaka juyalla llaktawaka Ambato llakta shina tukuy laya frutas pukun tukuy laya suma llaktaku kapan chaykunata ñukanchik kunanka gracias ñukanchik hatun pachakama bendecirka kapan ñukanchik ña agua potable agua de rigota trabajanakupanchik agua potable ña tukuchinanchik agua de rigotapish ña trabajagripanchik chay proyectokunash ñawpama apamunashkanchik tawka watakunata chay munayta charishkanchik y tukuy ñukanchik su desarrollo integralta maskanchik tanto seguridadka o sea ñukanchik alimentokunatapish cuidashpa kawsaykunatash cuidashpa ñukanchik medicinakunatash cuidashpa ñukanchik yachay mikunakunatapish o sea ñawpama churankapak munaykuna charipanchik Shinami ninajupanchik nachu tawkakuna ninkuna tiyan nachu ashtawan policiakunata yapachishpami kay llakikunataka chinkachishun nishpa nin nachu imasha tayta Joaquín nijuparka pero na chaychu kan nishpa ninajunchik nachu ñukanchimanta ñukanchik llaktakunapillata ashtawan karin pi llakiapak hupipash tukuylla tantanajushpa ima llaki tiyawpipash tukuylla tantanajushpa rimarishpa ñawpama llukshinatami nishpa kaypika rimarishpa kanajupanchik nachu shinallata kunan shuk shuwata kikinpa llaktapi hapishpaka imashata kay purificación ninchik ñukanchik shimipika nachu purificashpa kanchik nachu ama kutin tigray chay llakipi chay mashi urmarishpaka huchunchayka imashnamanta shinapankichik kallaripika ishkay laya tiyan nachu wakinkunaka shuk llaktamanta shamun nachu chaykunataka ñukanchika armachinchik tz'inikunawan shinallata yapa astawan hatun shuwakuyna kakpika ñukanchika chay astawan latigukunatapish kunchik nachu kutin shina ñukanchik llaktakumanta kakpika armachinchik tz'iniwan shinallata ña kutinpaka ama chashnachun nishpa actakunata firmachishpa kacharinchik nachu shina y shinallata bueno kunan ninajunchik nachu llakta ukumanta kakpaka kutin shuk nishpaka mishumpika proceso de purificación kutin mana llaktamanta kakmashipaka kutin shuk proceso de purificación ninajunchik nachu shuwakawpi kunan kutin shuk llakikuna uyashkanchik nachu wakinpika uyarishkami warmi wawakunata o warmi mamakunata llakichishkakuna uyarin chashnakunapika imashata kikinpa llaktapika kay purificacionta karurapankichik chaykunapika chimbapura churashpa chimbapura kay lado chay lado imamanta chay llakiman chayashka imamanta chay llakikunapika tukuy chaykunata tapuchinchik ishkanimanta chimbapura tapuchishpa shinashpa ña allichinchik chaypika ña responsable kanakapika responsable kachuk o sea chaykunata ña actakunata firmashpa shina ña tukuy chaykunataka shinashpa sakipanchik shinallata uyashkanchik shuk llaktakunapi nachu kunanka kay purificacionta ñukanchik llakta ukukunapi ruranchik y chaypak hipa kay policiakunaman enriganchik nishpa nikta uyashkanchik chayka shinachu kapan o kikinpa llaktapika imashata kashnakunataka rurashpa shamupankichik sarun watakunapika ñukanchik na piman kachashkanchik ñukanchikllata tukuy chaykunataka ña aconsejashpa astishpa armachishpa kacharishkanchik ña actakunata ima rurashpa llaktapura kakpika shuk llaktamanta kakpika kutin ama kay llaktaman tikramunka nishpa ña kachashkanchik kutin ña shuk wakin watakuna washaka ña kutin ña
policía shamushka, policía o sea, ña como paykunallata familiakuna chay rato policía kayan, policía chay rato shamun ña. Wakin apan nasqa pero ñukanchik nakachashkanchik. Kankuna kaypi shayarishchi rikuychi, kikinguna rikuychi nispa paykunapa ñawpapi ima castigota kushkanchik, astinakakpi, armachinakakpi imata policíakuna rikukta astishkanchik. Shinashpa ña chaypika ña paykuna makipi kachashkanchik. Shinami kaypi villachishpa kahupan nachu tayta Joaquín imashami actuan nishpa ninchi nachu mishushimipika shuk ima llakitiawpipash shinashata ashtawan karin kay pachakunapi yalishka watakunapi shinashata kay hatarikunata charishkanchik nachu tukuylla runa llaktakuna tukuy mashikuna kay ashtaka llakikunata charimanda kay gobierno ukukunamanda mana ñukanchipa derechokunata aliguta riksishpa aliguta ñukanchita kaypi ñawpaman apashkamanta nachu llukshipashkanchik nachu makanakuykunama chaykunapika imashata rikupashkanki kikinka kay guardia comunitaria ukukunata imashata uyapashkanki shuk llaktakunapi imashnaman ñawpaman shamunakukunata. Wakin llaktakunapika chay guardia comunitariakunami ayllukunata villachin, llukchimun, shinllata kutin kay chay parokunaman llukshishpapash amaymapas desmanes, amaymapas llakikunata yachunga paykuna o sea cuidashpa kannachu, chinakunata rikushkanchik. Ñukanchik llaktamantaka ñukanchik dirigentekunallata responsable genteka rikupashkanchik, maymanta chay hatun hatarikunapika pakta kashkanchik. Quitokunaman rinakakpish chayman rishkanchik, kaypi kanakapish kaypi kashkanchik, maymanta ñukanchik kay Ecuador entero llakikunata tiyakpika tukuylla hatarinakapika hatarishpa ñukanchik pakta kashkanchik. Tukuy chaykunaka ninan ministerishka y chaykunapika maymantami shuk guardias de seguridad nishkakunata churan nachu shuk comisionadokunata churan paykuna cuidachun porque infiltrado nishkakuna shamun, infiltradokuna shamushpaka pantachin apamunan chaykunapika maymanta chay guardiakunaka chaykunapish nanda ministerishka kapan. Shinami kapan chaymantami ñukanchika tukuy llaktakunapishata charipanchik nachu mishushimipika ninchik guardias comunitarias chayta shinashata hatun tantanajuy ukukunapipas rimashpa shamushka kan nachu a nivel nacional nipanchik charipanchik ñukanchipa organizacionkuna nachu CONAIE, shinashata Confiñay, FENOCIN, ¿no es cierto? Chay kimsa mama organizacionkuna kay hatarikunapika paykunapash imashanishpaka ñukanchik llaktakunamanta llukshipika paykuna shinashata ñukanchita kamashpa kanajushka nachu chaypi shinashata chay washapi charishkanchik nachu guardias comunitarias nishpa riksichishka kanajupan, ¿no es cierto? Pero shinapash wakinpika panda yuyaykuna tiyan nachu mishukuna kanin guardias comunitarias kunata y ñukanchik hatarikunatapash nin nachu paykunaka usyuzumanta paykunaka mana llankankapa munaymantami chashna yankata purinajun nishpa rimaykuna tiyan chashnakunapika ima yuyaitata charinchik ima nishpata ñukanchik runa llaktakunapika kana kanchik ñukanchik wawakunamanga imashata kay hatun makanajuykunata hatun yuyaykunataka ashtawan ñawpaman apachun paykunataka yachachiushapanchik. Ñukanchik chay hawapi parlashpaka hastaka mishukuna ñukanchik runakunataka usyudumanta, vagomantami chashna purinajun vayan a trabajar nishpa ninajun mayachanki ñukanchik hatarinchik puntakuna kallari watakunapi año 90 kunapika ari ñukanchikpa derechokunamanta karkanchik kunanka Ecuador entero shuk ali gobierno kachun munaymanta mana alita gobernanakushkamanta mana ali leykunata runakushkamanta ñukanchik hatarishkanchik tukuy chaykunapika ñukanchik movimiento indígena y sectores populares kuna tananakushpa tukuylla pueblo hatarishpaka maymanta leykunata allichichun mantashkanchik chaykunamanta kay constituyente pastiarka nachu año 2008 pi constituyenteca ñukanchik runakunapa yuyaymanta ñukanchikpa hatarikunamanta chay constituyentema chayaparkanchika suma constitución rurashka kan shinapas kunan kay gobiernokuna kutin chay constitucionaka punta constitución imasha kayman chayman shuk pucha manchanaya liyarishka chashna shinata kutin runapamunajun enmienda constitucionalkunata runajun asamblea ukupi o sea chaykunanga leykunata waklichinajun leyka ña ali rurashka constitución ña ali rurashkata waklichinajun o sea chaykunamanta ñukanchik hatarishkanchik kunankunallata ñukanchik ña kay diálogo nishka pero mana nishka mana paktan gobierno paylla ali kachiringapi ninanta chay parlashka nishkata payka ni shuk viajepas na chay mesa de diálogo manga na kimirishpata shuk representantekuna kachishpalla kutin payka o sea
para ir a publicar, alip sakringabuna. O sea, chikunata ñukanchi uyanajunchi, rikunajunchi, mana de acuerdo kanchi. Chaymanta kunanga igual munanchi, mana ñukanchi runakunalla como punta de lanza kanakanchi. Ñami mishukunapas, wakchakunaka paykunapas hatarina, paykunapas tandanajuna, tukuymi llakita apanajunchi. Kunambika manchanechi karu llaktakunamanta kullkikunata dividichishpaka ñukanchi llaktakunama imapas apuyukunaka illa kidan apamana. O sea, chikunata na munanchi ña. Ñukanchika nachu ñaja nijuparkani inseguridadka yarjaymanta, trabajo illaymanta, ministrimanta wakin llaktakunapika generanchika. Chaymantami ñukanchi runa llaktakunaka gracias a Dios charipanchi, alpaguta chaykutaka ñukanchi tarpunchi, mikunchi hasta pueblo mambas, surcupanchi, atungapa. Tukuy chaykuna ñukanchi runa kawsaypika shuninan fortaleza kan. China pacha, shinami kanajupanchi nachulla kikunaka katishpara kanajun, shinashata tawka rimarikuna tiyashka washapash imasha tayta Joaquín nijupan manara ñukanchipa mañaykunaka paktachishka kapan, chaymantami ashtawan kay makanajuykunaka shinchiyashpa katinapash rikurin, chaytami kaypi ashaguta rimarishpa kanajurkanchi kunankuka shinashata shuk killkashkakunatami rikushpa kagripanchi, shinashata convidapanchi tukuykunata killkamuyta ushapankichi kunankunan imatami rimarishpa kanajupanchi chay hawa tapuykunata charishpaka killkamushpa kanajupaychi mashikuna shinaka ña chariripanchi ña kallari killkashka mashipata rikushpa kagripanchi. Mañapani churashpa kanajupachun nipanmi Leighton Fueres, saludos cordiales don Joaquín. Yo paychani masigo kikindapas tukuy ayllukunandi ali punchakuta ali charipaychi. Ñakutin kutishuk mashigu Derbis Mashi Coloman nipan. Saludos Taita Joaquín desde Quito. Adelante con sus actividades por ayudar a la comunidad. Muchas gracias, compañero Derbis. No me olvido su amistad y siga adelante usted también con su trabajo y muchas gracias por el saludo. Shinashata Peguche Paucar 2017. ¿Qué cualidades o condiciones deben tener los miembros de la guardia comunitaria? Primeramente, los compañeros tienen que tienen que tener voluntad de servir a la comunidad. Tienen que igual sujetarse a las normas que tiene, en cada comunidad tiene sus normas y también sujetarse a las normas comunitarias y cumplir lo que se pide el pueblo. Ya, Shinakaña kutin imasha mashi Joaquín Villachijupan, imashta mi kanakan nacho, su guardia comunitario o guardiana comunitaria. Entonces, ña uyashpa kanajuparkanchi, kunanga kutishuk kilkashkata rikushpa kagripanchi. María Terán Nipan, ¿por qué se están perdiendo las guardias comunitarias y qué pasaría si ya no existieran totalmente? Tapuita Shinapan Mashigo. Porque nosotros estamos como esperando que los de la ley solucionen nuestros problemas. En nuestras comunidades nosotros tenemos que ir fomentando, generando guardias comunitarias, y igual que sabemos en la justicia el Estado tiene todo, en cambio nosotros la justicia indígena no tiene nada. Entonces igual en esto, igual el Estado debe dar apoyo, porque nosotros estamos amparados en la Constitución y en las leyes internacionales tenemos que dar apoyo. O sea, tienen que el Estado también dar apoyo a nuestras guardias comunitarias para que exista. Igual, o sea, es importante que eso no hay que dejar perder, no hay que dejar perder por nada. Sí, eso es justo lo que decía Taita Joaquín. ¿No es cierto que nosotros tenemos en la Constitución, pero en la práctica pues no hay ese apoyo desde el Estado? Eso es lo que comentaba el Taita Joaquín. Kutishukta Rikushpakanajopanchi Peguche Paucar 2019 Nipan. ¿La Guardia Indígena se forma el rato que se necesita o es una organización que se crea dentro de la comunidad con miembros que reciben entrenamiento y trabajo con presupuestos dentro de las comunidades, así como la policía de la seguridad privada? Bueno, hasta aquí nosotros los guardias comunitarios han sido voluntarios,
jamás han sido pagados, sino que la comunidad, cuando ya se organiza, la misma comunidad, por lo menos la noche que salen a hacer la ronda, o sea, la comunidad es la que apoya por lo menos con cafecito, con alguna cosita de alimentos, o sea, para esos compañeros que salen a guardiar. Eso es lo que, igual nunca ha habido pagos, por lo menos no ha habido pagos, pero por eso yo digo, así como en la seguridad, o sea, mejor dicho, sí, el Estado tiene todo, pero nosotros no tenemos nada. Sin embargo, las comunidades son más seguras que en las ciudades donde están llenos de guardias. Así es, así nos manejamos dentro de las comunidades, a pesar de que en ciertas comunidades este conocimiento milenario pues se va perdiendo. Sin embargo, en otras se fortalece y se mantiene, y el objetivo es seguir fortaleciendo las guardias comunitarias en diferentes comunidades. Vamos a ver otro mensaje, otra pregunta que nos están haciendo. Dice, las autoridades de defensa del gobierno de Moreno llegaron a calificar de paramilitares a la Guardia Indígena. ¿Qué opina usted? Esos señores no tienen ni pie ni cabeza para interpretar así. En Colombia hemos escuchado paramilitares. Aquí nosotros lo que hemos dado es seguridad a nuestro pueblo. Seguridad a nuestra gente, inclusive cuando entramos a las grandes ciudades en el paro, nuestros guardias han dado seguridad a nuestra gente para que no hayan infiltrados, para que ahí no hagan daño. O sea, eso es lo que se ha hecho. No, ¿cómo va a ser paramilitar? Eso sería pagado por los de la derecha, ¿no? Es que pagan los de la derecha para que manden a perseguir al pueblo. Esos son paramilitares. Shinami kaypi rimarishpa shamunajupashkanchi Tayta Joaquinwan kay guardias comunitarias hawa ullakta kamayukuna hawa kunanga shinashata kikin ashaguta nishpa likapanguima nachu nishpalla kunan nachu llakikuna tiapan, shuakuna tiapan, wañuchikuna tiapan, chay hawaka ima mensajita shikupanguima kikin. Kallaripika ñukanchik mama tananahuykuna tiapan nachu. Paykunapashi kaykunataka aliguta parlarina kanchi, tukuy llaktamanta yuyaykunata, experienciakunata tantachishpa, kaykunataka ñukanchik runa llaktakunapi hasta shinchiyachina kanchi. Ña ciudadpika ña policiakunata juntachishpa paykunaka ña tal vez campokunaman kalpachinga, chayka ñukanchika de antemanami ñukanchik kaykunataka ña, o sea, ña ushashpa segurana kanchi, ñukanchik llaktakunaman ama chay negocio ilícitukuna ama shamuchun, delincuentekuna ama yaykumunchun, tukuy ima dañota rurak gentekunaka ama yaykumunchun. Chayka maymanta imashinami ñukanchik na riqsikunata rikunchik, utkashpa ñukanchik dirigentekunaman villana kanchik, utkashpa kaypi shuk desconocido purikukmi o shuk sospechoso kayta purikukmi nishpa utkashpa villachina kanchik kayshuk chayshuk, porque chaymi alarmata, o sea, utsa generana, utsa bullata runa kanchik. Chayka ña utsashpa paykuna ladoyan ña naykushan. Ñukanchik tananajushka, shinchi tananajushkapika pipas naykushanchu. Chayta, o sea, ñukanchik tananaykuna shinchitukuna kanchik nachu. Y shuk tapuyta nijani niparka chay mana chay comunidad ukupi shuk organización ana viñanchu. Chay gobierno comunitario ukupitami shuk comisionadokunata shayachishpa chaykuna yanapakkunatami churan, mana shuk shika organización ana shayaripanchu. China pacha. Shinashata uyashkanchi nachu llakikunata, wakin llaktakunapi tiashka kanka y pachakunapi warmi mashikunata wañuchikuna, warmi mashikunata makaykuna. Chaykunapika imatata niushapanchi, imatata shiniushapanchi kay llakikuna chingarishpa kanajuchu. Chaykunapika ñana warmi mamakunata mana paykunata kachanakan ña seguro maymanta shuk acompañamiento kachanakan. Porque no yachanchik ima hora pita chay llakitapak rikun o pita maypita shuyakun na yachanchik ñukanchik. Chayta wakin warmi mamakuna imapas ña shuk conflicto tema shuk parejakunawan, exparejakunawan charishpaka ña con mucho cuidado paykunapi llushinakan ñana, o sea, kungashka llukshiushan, porque wakinkunaka shinakunamanta llakikunata charin nachu. Chayka chaykunamanta munayman warmi mamakunapish ña cuidarina, si problemakuna charishpaka mejor de antemano paykunaka ña prevenida kanakan. Ama chay llakikunata tiapachu, porque igual, o sea, ñukanchik maymanta, o sea, yaypi kana urman ñana kungashka kana kanchik, chaykarinpashi chusku ñawi o sukta ñawi cuenta kawsana kapanchik, y kayshu chayshu yanaparina listo kana kapanchik. Llakichidurkunataka imata shinipanchima? Llakichidurkunaka
O sea, ima llakita pashi, ima llakita shuk mashita, ima llakita runata pensajushpaka paypa warmita, paypa wawakunata yuyarichun. Imashi pasama paypa wawata, paypa aylluta chashna pasapi, imashi pasama chayta yuyarishpa ama chay dañuta shinachun. Y paykunaka concientizarinakan ima problemata charishpa pashi valishpa ima problematapish charinakan, na valinakashpaka mejor na charinakan. Chika wakinkunaka pakajun, o sea, na alikan nachu. Tukuy chaykunapika ñuka munayman chay llakichik personakunaka ama chashnata yuyapaychik, ama chaykunata ruraychik, pensarichik kikinkunapa mamitakunapi, kikinkunapa warmikunapi, kikinkunapa ushikunapi, kikinkunapa ayllukunapi pensaripaychik. Shinami kaypi hatun sumak shimikunata riksichishpa kahupan tayta Joaquín, shinaka chashnami ña tukuchishpa kanajupanchik kay ñukanchimi kanajupanchik kunan kay tullpa programawan parlarishpa rimarishpa shamanajupashkanchik kay guardias comunitarias hawa o llakta kamayukuna hawa nachu, chayta kaypi ninajuparkanchik ñukanchik llaktakunapi cabildo ukupillatami shuk comisión nombrarishpa kan como guardias comunitarias, chaykunata ninajunchik nachu, cada llaktapi hasta shinchichishpa katinakanchik ama chingachun ashtawanga tukuylla kamarishpa makipurarishpa ñawpama llukshishpa kanajungapak mashikuna shinakashpaka yupay chapanchik tayta Joaquín ñukanchiwan kunan kay tullpa programapi pakta kanajushkamanta shinaka kutin shuk punchakuna kutin shuk puncha chishikunami ña kutin kikinkunawan pakta kankapak shamupashun yupay chanchik ama kunkapankichichu cada chishimi shinashata kay tullpa programawan katipanchik shuk rimaykunawan shuk yachaykunawan ñukanchik llaktakunamanta chayamushpa kanajupanchik yupay chapanchik pagishunkulla tuparishpa kanajupashunchik. Yupay chani nashigo tukuykunka.